One. Mukyo ko mga. Ikaw, leader ka sa? Bago ba ka niabot? Katawa ta ha. 1, 2, 3, go. We can cry when it's over. 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 Really had a good run though. Oh my God! Oh my God! Okay lang. Guys, welcome back to another episode. Oh my God! Napaka! Nakita-kita na siya kang tanan. Bisa-bisa ganahan sa usat-usat. Yes! And as you can see... Ikan siya di mo, no? Oo. Mas daghan ba today? Kagot ba atong set for today? Correct. Move up kayo mo dira. Medyo uncomfortable. The boat is sinking ang kuwan. Oo, give yourself according to ano. Mga ati, welcome back to episode 5 Correct. of the podcast. Oh my God! Welcome back, Cardi J. Can you believe? To be back here. Sa mga- Paningning. Yeah, sa mga wala na nakita sa itong mga guests for today, na alit yung mga kuan, dili departed, and char. Correct. O mga gikuan, gi-deport. Char. Na yung mga naibalik ng mga members sa atong podcast. Correct. Let's introduce them once again sa mga Yes. nakalimot na just in case. Let's start with our favorite Pokemon here. Go Yes. ahead. Bulbasaur. Hello everyone, it's Maningning Rosa. Yay! Welcome back, Miss Maningning! Balikbayan. Maningning. And Winners sa the Big Brother Season 2. atong relation buddy. Char. Ang babae You know you like it bad. Hi everyone, my name is Ann Curtis. Charot lang. Ang patuan. Ang dumi. Pero dili to ako. Okay. Okay na, ko na. The number one Cardi J. impersonator of Beyonce. Cardi J, welcome back! Number 1, The number 2, Queen- number Queen 3. City of the South. Yes! Cebu South Memorial Garden. O sa'yo feeling na nabalik mo at tikip, kami sad big slide. Char. Ano balik mo? Oh, kanang the feelings mutual. Welcome back, Beto. Ikaw, Yes. how about you? How's life, man, Miss Maningning After this. Rosa? Okay What have you been up to lately? Nag-world tour. Wow! Grabe, ang mukbang ka ng world tour na siya. Ibalik na ba ko ng Pokemon Go? Go, go, go. What have you been up to, man, Miss Maningning Rosa? Aside from eating. Nas Makati, na Cebu, and back to Dumaguete. Wow! Wow! Ikaw, what have you been up Grabe, to, world man? tour dyan na siya. Siya may tinuod ka Beyonce. Oo, ikaw, what have you been up Dili to? ikaw. Ha? What have you been up to? Lately kay shoplifting. Consistent ka na part. Taga-kulon gamay. Char. Kanang kuan, work, then at the same time. Work? Yes. As a prostitute. Since, Char. Professional prostitute. Oh, beta. Tinuod yun. Correct. Every Saturday. So, ati, naatay kuan, nausog na ba ang podcast? Correct. Agreement. Wala desisyon ka sa nausog na ang podcast maningning kay kaya ko na natay script. Oh, wow. Unlike before nga kuan, mugna lang. Bright man sa una. Sa una ka di bright ba sa una. Kailan ka? Wala kay energy ate. Oh, baba. Relax. Sige. So kung naantay mga prompts. Yes. Spell. Started with the letter P. Wow. Dayon. O M P T S. That's it. Palakpak. Spelling. Ulit yung spelling. Yes. More si prompt. Yes. So, for today's kadaghan man. Doka episode na yan. O sa prompt. Kung dagan na dyan kayo. Prompts. Kana. Past tense. Okay na? Approve. Established na to. Correct. Go! So, ang naatay ko ang topic for today. Or! Bago lagi! Medyo plastic ka na. Ano yung bago no? First time. First time. Yes! And ang atong kuan topic for today is very timely, And irrelevant. very relevant kasi noon, Correct, correct. and very Aesthetic. very static charge.
So, ang atong topic for today is outgrowing friendships. Since hilig man sa table to pagplastikan ay Correct. reveal ang tinuod. Correct. Yes. So, ang atong question for today is outgrowing friendship. Natay duha ka question. Okay. Anong duha naman? But before mag-start sa itong questions, let's define terms first. Ay, wow. Yes. Asang dictionary? Ati, unsa man ang imong definition sa word nga friendship? Ay! Friendship. How do you define a friend? Friendship. Na may mutual interest? Kanara? Sa pamilya. Bright ka diho. Aside from mutual interest, Na sa ay pamilya. kind of relationship na diri romantic. Ah. Ano friendship? Kind of romantic. Kabit-kabit mo na ti uy. So, muna mong definition of friendship. Ikaw Cleopatra, unsa mo ha? Depende ni kuan. Depende ni Nefertiti. Kanang for me, Eh, thank you kay ate. Yeah, sure. Ay, hilang. That was a nice answer. correct. For me, kanang friendship. Over. Friendship over. Friendship over. Kanang someone na always na pag-misunderstood. Same as maningning. I wanna say, Wala sa Miranda. Asa ko answer? Individual answers. Pwede mo gulo mo proceed sa lain. Ate. For me, it's ano lang, someone that you can trust, I guess. Then, pwede Dati mo mo ako answer. masutian mo ba sa imong secret. But that was before na Pero karon kay maglahi na ang kanang kuan man. Lahi-lahi definition of friendship chart lang. Pili lang mo asa mo ganahan. O saan mo nahatag na? Pili pa kayo, duha to. Oo, tulo. At tulo di ay ko lang kung gusta. Samo na imong Try lang. My friend. Friends with benefits. Cherry. Oh. May Meow. friends ka po na siya. Friends ka po na. Tinood. Correct. Iwo mo po na. Correct. Ikaw Lahi-lahi. Ikaw Electra. Ano sa mga masultin? Yo, ulit mo. Lava girl. Or electronics. Scarlett, magod ko. Scarlett di ay. Johnson. Johnson. Powder. Ikaw Scarlet ang batang violet. Ikaw Black Widow. So, mas Yes. Friendship is someone you can rely on. You can reply on. Rely. Rely. Kanang kung mamutbut. Mamutbut kag usab. Rely. Message rely. Without Message someone you can rely. rely on. Next. Salamat. Tuluman. I don't know, di ay? I can give 10. Oh, sure. Friendship is starts with letter F. Ends with letter. Hey. That's one. Last one is for the Aguilar ba? Last na lang siya ka na. Friendship is one to A. Tukod-tukod. One, someone you can rely on. B. Two, two, Can stack on. someone, an individual. Yes. Individual, di ay. Friendship is a living thing. Friendship is someone Like you. Someone na like totoo. you. Someone Someone na na totoo. imong love. Diba? Okay. Agree na yun. Ang lastly, friendship over. Kung ang friendship, gusto yung friendship? Depende mo dahil. Friendship. lang. No, last na lang siya. Timer starts now. Never ends. Friendship is... Ano na siya? Nakikita lang COVID dumagete. Sige, ano balikan atong kuan? Fourth impact mo, guess. Ikaw na po, La Roach. Tolo na, tolo. Wow, the road. Okay, tolo. Law, go ahead. Friendship. Plastikanay, daotanay, libakanay. Di ay. Yes. Congrats ate sa pag-define Work sa silang friendship. So, Shout you na ang sakto. mauna siya, no? So, busa pa ni Charot rata, Manini, guys. something mutual. Right? Ang imuha is, ito mo ha? Something spiritual. Spiritual. Emotional. Psychological. Social. Ako, social. Ikaw, tiwa ka di ko ano define. Something Ikaw. Host bang ko ate? Physical. Di mo ito bang host? Something physical. Oo, Ano? So because of that, can you define mo itong terms? How
how do you define outgrow? Ang sala na. Kita ko yung Sa gawas, hindi ako. Hindi ako sa gawas. Sa outgrow. Depende kay ingrow sa Depende sod, sa outgrow gawas. Ang intro kay sa tail man Naman sa outglow, outgo. Okay, Go, food go, pyramid Go, ba na? glow, grow. Kay ko may special guest, ikaw kung pa ko Correct. Ikaw duwa maningning, kay nabalo na bibis sa mga tubag. Nag-isip kong tubag. Sure. Siya sa Ikaw, number sa one. gipin mo, As a gift. Outgrow. as Jigglypuff. Something you grow out of. Wala ka. Basta kasi. something. You grow out of. Something you grow out of. Akong personal no. ko, doon may tubo man. So, na ating mga question. To further discuss this topic. Okay. Laban. Atong first question is, have you ever outgrown a friendship and how did you handle it? Starting with Freddie Aguilar. Ala. Anak. Di ataron. Sige, Ano? Ati. As a plastic na person. Yes, I have Sis already Marias. tried to outgrow a friendship. Can you say who? Charot! Starts with the letter. One-eyed. Char lang. How did I handle it? I handled it with care. Plastic siya kayo mga Test. ano lang, ano lang, adjustments, like, kanang, Approve. like, adjust sa kanang normal Actually, things na we do before. Like, it's more of like, kanang, you know, being honest, close. or good. Sure. Like, I mean, You know that. I'm just being honest to what I feel on that someone. Not Like because you. na siya gibuhat na ako, but something na kanang marag naka-realize ko nga, dili na healthy among friendship. So like, wala ko ni open Can you ni close about it. Close ka. About it, but kanang marag obvious naman po siya. Like, marag siya po mismo aware siya about what happened and all. Then So, you should healthy. but pagkita, professionally friends, but it's no longer like Unprofessionally. before. Correct. Ikaw na po. Why? Ikaw, Ate, as a member of Fourth Impact, Almira. Pag kulit pa mag-iro. as a Shih Tzu lover. I handle it with grace. Wow! With care. With grace. and Pagandam posture. ha. Dayan. With grace. Ano ra? Kaya, kung na gracefully nga exit, ako po, i-outgrow ko na ko siya gracefully. Ah. With ano ra, acceptance. Ano, if ever din you feel, plastikan na. Tinood No? mo. I-handle it with grace. With the And guidance decorum. of the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ako sa may laban ng mga nanis. Bitaw, ginoo naman ka. Salamat kay Ate. Ikaw, Ate. I handle it with Mary. With Mary Grace. Piatos ka. Ako kay kanang Ikaw man siya. yes. My God. Tanan. Wala lang kanang mag-say man ka Ate Dar sa So, kamusuhin sa? wala kay ano man kanang same naman sad kanang pero para sa ako before lahi man gud ang kanang How about next time? next episode na lang ta. Sa ako lang kay kanang kuan man gud siya like kanang sometimes struggle siya di ba? Wala na po sa mag-ano mga siya. Instagram o mga padungog. That's Wow! a different story. Check. Not all about that's Okay, not all ano niya about friends. pag-face? Yeah, that's not all about friendship, but it can be considered man na friendship. Betrayal. So, it started mali siya sa kanang, you know, we're friends. Yeah, nag-start may friends me din. Tapos, na may naabot na laing friend, so mar siya nabilog na ba? So, na-change. So, lahi na ngayang tanaw na mo. Kay, na naman siya dari man. Kaya Kami yun na ang kami way mi dari. Correct. So, Alien superstar. yung way of kanang yung way of kanang Seeing. My way. wala Outgrowing. my way o outgrowing kay kanang it's true kanang ano mar siya na personal na. So ako dili ko motobay ari na ko gi pagawa sa social media. Pero ako idudlo. Kay mara makag Instagram. Ingana te pero I realize na ko na kanang it's not Immature to. exactly kanang dili siya kanang Healthy. worth sa imong time bitaw na mag-post ka pero although wala ko Deserve ko na nag-mention pero at least ba ako na sa naka-realize na ay dili na ako patulan kay it's a waste of time man kay eventually magkatiguang Hoy, mo kabata na magkagamay baya jud ang kanang friends so mas
gamay mas ano man. Marag kumbaga Less kanang is more. correct quality over Quality quantity ano over na siya. quantity. Qualitative. So, marasag yan sa Okay. Salamat ka to Comment. explanation. ha? Okay. How about Thank you, Maningning? Candidate number 4. Again, ang question is, have you ever outgrown a friendship? or and- ingrown. Yes. Mhm. Or have you ingrown a friendship? And how Like- did you handle it? I handled it well. Oh, sure. Well, Well. I think for me, Mama well. last communication over the years. So, at that point, magulong na mag-talk for no reason. Diyan. Pagkita ka sa dala, bye. maglantawan eh, ra. So, ghosting should slide. Marasag ka lang kuan baka ng mga fighting stage mo ano. Mag-stare down. Smirk. Kailan ko For power. Sumurag din na magtagad after a while. Then, after a while, pag magkita mo next time, Wala na. Kevin lang. strangers na lang yung Yes. ano. Pero sometimes ba like makita niyo mo siya ba like remember ninyo yung kanang yung past na kanang history. na I mean good memories niyo Yeah, ba di ano na nyo together. oh na magsayang sa babat. How about bad? Nagyapon giapil gyapon siya. Sige, go. Mas matimbabaw ba ang kanang kuan Bad. ang good. Yes. But do you agree ba, guys? Sa mga... No. Okay, sa next question. Do you agree what? But do you also believe na it's a common thing to There's- outgrow friends? Common ba na siya nga mo-outgrow ang friends sa inyong circle? Or dapat you have to keep the same friends all the time? It depends. Didi man like It's not normal, Sige, but... pagdukan ng tolo. Oh, sorry. Ano na po? 42. It's It's not normal na mo. Go, sige, ikaw ate. Kay guest mang... Siya pa ba nagsugod? Ikaw na lang. It's Go, not Freddy. normal, but dili siya malikayan. In a way nga, ikaw mismo, like, let's say ako, dili sad na ako malikayan ba nga, it's not outgrowing ang tawag for me, but technically, Ingrowing. naaragay time siguro nga, let's say kita, or group of friends, Ay, and hindi then- man ta friends. ay, pagbuot. Or workmates. And then, like, kana bitang, maano ka sa lain nga, maano ka sa lain Kaya nga, friend ko. sa ano nga, peste. Wala yun ate. Like, I mean, maano ka sa lain nga circle, or like, maano ka sa lain nga environment, square na. in which, nga napoy, lain nga people to whom you're comfortable with. It's not that outgrowing, probably, Bitaw. but probably mo ilang ma-feel nga, ay, si Kuan, si Kuan, something nga may misunderstood. Si Blank kay murag si Blank. Si Blank kay Kuan na si Blank, di naman agad si Blank kay Kuan, ano. Crab mentality. Diba? So, At least ako it's idea. normal for you. It's normal. How about for you ate? Yes, Abnormal. normal jud siya. Because, ano makamaganda na normal siya? Don't Kaya nga namang i-keep ni mo itong mga friends nga di ka kauyon. Diba? Naman ko isa ka na, winuan ka ng maybe, kay bata pa man Maybe po ko, Lynn. no? Di mo ka, real day. Asin! Uy, kabata, balibuon na bata. Ay, dili na balibo. Tangkod nga bata, no? Dito mo stalking, Bita, taking for... syempre ka nang, dako na ka, ay ka nang adult na ba ka ba? Ano? Adult thing. So, Inilingi kang maningning pa, iwan mo, udak ko na ka. oh, ito Di ba? ba? So, Adulting na siya. Being an adult. Sabi kay Tutoy, kay Tutoy. Sabi ko, Ni grow pa din ha. What? Girls ka? Sabi ko, tutoy sa, pamukulan. Sorry. ngekik, ngekik. Lain ang topic. Bitaw ka na, kanang matigulang, iglayo mo matigulang sa, kanang, ma-grow na ka, o mag-grow na ka, kanang, murag, na kay time for, kanang, Yung ano, mga Inana nga, nanonood. mga Fake kay- friend. mga fake friends, kay, busy kay kabangitag kwarta, niya. Tinuod. Diba? Exactly. Ano? But, busy po sila pinag kwarta, party Correct. mo Ano ba, murag, iya-iyahan ra, so, katong mga friends ni mo nga nabilin, even. Even nga, dili na mo mag-communicate, kanang, if makakita na mo, kanang sa dalan or kanang naray, mag-smirk mo, patsyarot kita. Pero makita mo, like, dili siya kanang, bisag seldom ra mo makita anay, mapili mo nga. Friends are siya. full. Correct. Kita mong dala na patid-patid na yung kauban Sa in class. case kanang mag-feel mo nga, mura ko siya i-friend nga, murag bulak-bulak ra na. Ano ra, for me lang ha. Mas ang klaseng Wala buhay. yung value nga pagka-friend. Oo. Abot, man na siya. For me. May value and How about you, education. Ate?
man. Yes. What can you say about the... Ako kay, yes, normal na jud kaayo na, like, ano ba, like, mumit kag lang, ano kay. Okay, how about you? Yes. Thank you so much. Thank you. Normal jud kay mumit kag lang friends at least, ako, di ba, kay, lahi masag kaayo ka nang, naigalan maging friends nimo na tapos dili nimo kanon kay ni focus ka sa imong kanang original circle of friends. So magkadugay, magkatiguang ka. Medyo obsessed sa tiguang ate, no? Mag-page yung... Ay, nakapila. Magkatiguang. Mga lahat yung sa Takay, tiguang. ma-change ba yun natong mindset sa Jude na Ay, dili ka ba, dili Jude? ta dapat mo-focus ng sa usa ka circle. Kay, So, nailaing circle. Square. yes. Square. Pagtudul lagi ka, tiba, sa circle. Ate, ayaw pagtudul ng circle. Ate, May kanila yan gusto siya mo sa circle. Ublog. Blow bear siya. Sure. So, mukuan jud ta. Like, I mean, i-adapt na to ang kuan ba? Kaya na may adoption paper. Adaptability. Ana ba? Okay. Storya Di, sa- di man pwede Klaro good na ka, kanang kay kuan man kay tabayan na di pa jud na kanang magkadugay magkadagan mga friends, magkagamay mga friends. And true friendship ba yun? Kaya di ba dyan na necessarily na everyday mo friendship, magkita, mag-communicate, di ba? Ana dyan. Kay mas nila mo nang usayan mo siya para sa to, di kita mag-chat, kaya di man siya friends. Oo, dito ka po. Never been sila ka-close. Oh, mag-abot ta pa ta istorya na yung maayo, magtinabiay, no? Ana, bito, sumaw dyan na siya na. Kung example, outgrowing friendship. Exactly, Kakapoy. oo. Sure. Pagkat, kaya naman Kuan jud siya, like, We were never normal friends. jud siya. Di man, kung nakay friends na mag-ingana, like, masuko sila, masilo sila kay kuan kaglain, then, grabe ka nang, ang mindset niya kay negative kaayo, like, dili siya pwede na i-circle of friends naman siya. Square. Correct. Square. Kay, we have to also to understand na kanang bisan pag kanang saon nato bisan pag kumbaga sa storya pa lang kung nakay mastorya ay manindot or mabati ang imong gibuhat na bay gisulti ta ng tao so same thing sa friendship bisan pag ano In fairness, daghan siya masulti. Kaya siya masaya ani nag-topic medyo kuan siya. Dahil siya giagi. daghan kay gagian as is nature daghan kong magian Kaila. skywalk How about ikaw, ate? Yeah. Okay na. Sige, Thank you so much. next. Next question. friendly jud ni siya man kay daghan Yeah. itong mga bata mo sa sakay niya I think normal outgoing friendship, at some point, people are just meant to be a passerby in your life. Wala ka ato, ate. Wala ka ato. Passerby. Sa Sama na. passerby. kasi mga laing Board term ng passer, passer. magkulog ka. Igo na sa mo agi sa Standby mabuti, di mo. Saya. Ay, igul sa mga. Ako lang buwagi. Sakit ito. Bisaya na na. Hindi mo kulong sa sabot. Ikaw, manggo. Asa sila mga usually ako, skywalk mo jubuti. Hindi ka na sa upuan. Kung di ba, Sure. But anyways, more on that later. Okay. But we have another question. Sige. What are your personal green flags? Persian. Ini guys. Ram. Persian ram. British crush. Yun yung British Sure. What are your personal... okay na. Okay na. What are your personal green flags and red flags when it comes to choosing friends? Let's start first with green flags. Ikaw, Ati. Green Kasi flag. mga green flags mo sa pagpili ng mga Green kuan. peas. Green shirt. Sa pagpili ng mga Green kuan. shell. Amigo. I think kanang friendly. Pero kanang warm og Lami personality. ka. Warm. Di ka na. Warm. Init og Kaya nag-hot. Kagilantan siya. kanang lukewarm lang. So go. What are your green flags? Give me at least mga 3 things you look for in a friend. Kanang warm og personality. Da. Very Ducks. kanang inclusive siya na person. Natala, feel ka ano Inclusive. yan. Okay. Sa pa. Ano ikaw, Kanang Belo? happy na person. Happy. Happy person. Ikaw siya hot money. Happy ka mani. So for maning ning, ang ipangita is Inclusive. inclusive, Happy. happy of Warm. warm. Ikaw, Ati. Lang cold. Boiled egg naman ka doon. Warm. Plancha. What do you prioritize when looking for friends? Kapag kita ni mo siyang, ay, medyo bet ako na siyang amigohon kay muna yung mga green flags. Ako na mga good vibes friends. Ano mga good vibes people. Ano. People who seek Assistant. improvement. Government assistant. Government na siya, di private. Sick. Out loud.
Always Finan- sick. financial. Masakit. Kwan? Family-oriented. Pila ka Di ba ba? na friends, Tim? Uyab naman na. Partner naman na siya. Family-oriented. I mean, kanang How about family disoriented? people nga who values their family, who value Family their family. first. Oh, family feud. Game show. Game show na yun. Dali mo takso sa ha. Tulo ta ka buok. Ano guys? Kabuok, napay usa. Family brand sardines. Sa pa may lain. Good vibes, family-oriented, and rich. Family planning. Ay, practical. Charot din ko. Kasi tawag ani kanang people kanang People power. Pleaser. kanang not people pleaser. I mean positive people. Yes. Positive COVID siya, ha? Sigurado, People are positive kay Positive makatakod vibe. man gud, positive vibes kay Correct. makatakod man gud. Yes, so marag mas ma-boost nimo imong confidence to Contagious be din more sila. positive as well towards life, Correct, exactly. towards your journey. Oh my God, Miss International Oh, Queen. MIQ. Oh my God, patay siya. Beauty challenges. How about ikaw ating fourth impact? What can you say? For me, What can you say about your boss? 5U. Katulti? if you were me, bitaw, ako kay one smart. Charot lang. Bitaw, fan ka na. So, pag dahil friends kita, smart ka na. No. Kaya mo IQ. Ang Hypotension IQ ka kay ba? 140. Dapat exam take. Go. Pinapabay ko lang. Mag-swap Assessment. After, bitaw, one Entrance is exam. Correct. Go. unproblematic. Walay problema. How? Oh, unproblematic siya pa, bitaw. Number 2 is joyful. To the world. Pwede mo na Pasko. Sabi na to ya. Ay, katuloy is Mary. Or blessed. Or happy. Ang ikatulog kay, Strekta. Hindi na ay katulog kay kung ano siya kanang happy. Ano yung happy? Joy na ganyan. Happy pa. Ano mo nang happy sa May iba na lang. Joyful. Playful. Playful. Sorrowful. Wonderful. Didn't know. Mr. Tagful. Flagpole. Flagful. Joyful. Ang ikatulog na ako kay is Apple. Mystery ba ni siya? tao. Hayop. Sorrowful. Kuan. Wala na ko kag-think. Chaperone. Swimming pool. Dugi kay siya First makating thank is, you, Henry. Chaperone. Heartbreak. Once, sana ko lang ate. Fast learner na lang. Naka-apply? Hindi ka pwede i-part sa team. Dahil pag Smart and fast learner. Dapat kung ano mo abot bago. Excuse me, fast learner ka. pag CSR man na siya, ante, customer Ay, dali ka service. na area di ay. Siya dili na ba? Okay, pass. Siguro na lovable. Lovable. Sige, sige. Kailan ka niya as a friend? Dapat dyan ka ba in love sa mong friend? Hindi mo na ka na. Kailan Correct. ka niya ba? Love mo siya. Then, love po ka niya. Then, So, love din mo. lovable. Ano? Huy, buyan! Surrender ba ni mo ang tanan? Mawa na ko itong biyani mo yung Labang. Uyab, buyag bulagan imong uyab. Correct. Biyaan ang ero. Grabe dyan yung impluensya man. Biyaan dyan mo ang katoy mong usta para lang niya. Pero karon asa naman siya. Char. Di mo Gibiyaan na siya. Char. Kapat ikaw, ati? Wala na. Char. Hurot. Kanang kuan. Hurot po yung pangayo. Sige, next time mo, Pat. Kanang kuanti, kanang open-minded, king ano, mag-networking. Char. Wala ko kabaw. Charan, balay. Ito ko kabaw, anak. Are you open-minded? Ganan siya ko good vibes, Jude. Ninit ang good vibes, Jude, ng tao man. Ano ito, ate? Sige, ilisa na ako. 1-5. God vibes. Good naman. Oh, okay. Of course, kanang people who Para ba lang who really kuan. Mga God-fearing. Correct. Not religious, but God-fearing. at least God. God Oo. fearing. Manok sa. Go, ate. Kinang kuan sad kinang nabitay wide range of understanding. May kay kinang para kamong duha ba kanang kuan kay What if tulog? Understandable. tulo mi magstro understandings. So at least baka nang usa maging conflict. Sa ilalong ka na- nung kada tindog. Correct. Understanding. Hindi siya sa... Sorry kung
Pila na to, te? Tulo. Third. Go pa lang yung buha. Kuan sa te ka ng... Sa pa? Dapat first honor siya. Ganan ko lang ka ng na ay mga 1.5 billion na kuan. I like Nipo Baby. Charot na. Meow. Kanang kuan. Kanang... Anak mo Mga contractor di ate may anak ko Dapat ganan. anak siya contract. Ganan ko naman ka ng mga flood control na kawayan ng ilaw. Bili ang kanuan. Sige. Charot lang. Sabi to kayo mga ano kanang ingat to kanang good vibes. Pero yung good me. Ganan ko good vibes. Sige pala nga makatawa ra. Huwag mo ko nagsunod. It's just that. Puro ganyan ka na. Charot lang. Ay, mo pagbuo. Sige na, Sige, ate. Then tapos hilig ko ka ng kuan. Scatter. Mga yung load sa Gcash na gabi. Pero maingon ba na? Naka- Sige lang, Gcash, nindot yung kita Tara. tanaw dito na totod. Maingon daw yung tiludis ako mambi. Mga yung 100. Charot. Mga iba na yun, mga scatter days to. Kaya mo stanog ka ng video ba? Uy, Charot na. Pero video ba, nagluto siya. Sa dahil sa to. Na maingon din, muhatag yung size. Muhatag size sa shoes. si breaks na thank you, Hemingway. Ako may Ito tissue siya. Sa private chat. Dapat may follow-up question. Ganun funny sad. Green flags, red flags na po. Red Correct. Red kung hair man ka, go. Tagsa na lang. Uy, Sige, what is your major red flag nga nung you will choose to outgrow a friend? Suyaan. Ikaw, ate. Ako ka ng close mind. Ay, no. Kami open-minded. Ako ko, kanang Mega mind. gamay utok. Oh my God. Dili is Kanang the gamay Ma-measure din. Basta may English, gamay utok bit. Small brain. Narrow-minded. Narrow-minded. Yes. Kanang mga narrow-minded. Oh, ang isda gamay big utok na. Malam sa siyang isda. Or balinaw ba? Puro sa siyang isda. Gusto ko, mo siyang arwana. Oo. Ganun pag-go. Arwana Grande. O, di ba? Ako na. Goldfish. Flower horn. Flower horn. Ikaw, ate. Kuan ka ng red flag no kay Red Cross. Charot ka. Kuan. Uy, we love Red Cross. Yes, of course. Katipunan. Kuan te ka ng magmugna. Delusional. Taylor Swift. Delusional. Magmugna. Tahiti. Ka na manipulative. May ana. Basta may Sorry, wala. Yata na lang ako tanan para hilom na mo. Sige, thank you. Next question. Abo ikaw man ni imong red flags. I guess ang personality. Oh. Panawag batasan. Chara. Bilang ka percent ang personality sa criteria. Kailangan physical Ten? personality. Correct. Like ka nang way batasan. Imong Ikaw, te, kay host mo ka. Ikaw, Kailangan yung mga- Ikaw, sa mong red flag. Asay sa kanang dili ka tong haon sa grinder ka ng kuan. Kasi mo liga. Dili mo na. I didn't friend. I didn't friend. Kaya dili kay ko Dili ka magkuno. You cannot reply in this conversation. Wala naman. Oh, experience. Oh. Expert ka siya. Katong niya ito dito na nawagtang ko no na ngayog pliti kay yung helmet na bilin sa to. So, move on na ta? Ay, mga award ng Sige, Table sige, 12. sige, go.